us this morning mga kapuso ang emergency responder, search and rescue operator and trainer Mr. Dennis Shio Cortes. Mayong buntag Sir Dennis and welcome to GMA Regional TV Live. Good morning Miss Cecil and sa tanan po nga nagtanaw ani nga imong program morning show no. Mayong adlaw kanimo sir, kumusta na sir? Okay kaayo. So far gikan po actually og training with one local responders na to up north sa Cebu. Pwede ba nimo ikadalit ka namo? Kanusa ka nagsugod ni ining pagsalmot sa mga rescue teams o pagtudlo usab sa mga rescue teams? I started being a search and rescue volunteer locally in 1997, 1998. So na-register among group around that time. And then since then, ni Kwan siya, hinahinay siya og dagan, pero you don't see us normally on kanang fire scenes nga makita na to sa adlaw-adlaw. Kay ang amuhang grupo is known basically mo respond mi og mga technical. Technical when you say kanang lisod-lisod ba, na mga distress sa langub, distress sa remote areas like let's say falls or kanang mga kuan gyud lisod-lisod ba. Unsay nakapa-aghat kanimo Sir Dennis nga moapil ka sa mga nagkadiyang rescue trainings ug gani ikaw na jud mismo ang trainer? Actually, Miss Cecil, I had my dilemma no being a volunteer in 1998, 1999. Almost sad ko namatay. After atong panghitabo ako may medyo napiit ngadto niya. I stayed about 3 nights and 4 days hospital. Luckily, wala ko fracture. Pagkitabo adto ni unang gid ko volunteer. Kaya I realized na there's nothing left for me ba wala future pa sa aqua. So later on i-quit ko. When I came back with the group, I had a pioneer member po na himong bombero. He was fresh from the training center. So we made another batch of trainees nag-recruit me. So he asked me kung pwede ba ko mo timbang sa iya sa training. So I sarcastically said, okay, ano na ko sa kumahimo. So I thought that was the sign. So when I went back, mo to, daghang kimig nahimo kaya akong gili program among training and so on and so forth. So I felt the need na I really need to go back to share more ba. Kabahin na jud ang risgo sa imuhang gisudlan nga trabaho sir. What keeps you motivated sir nga magpadayon gihapon despite the risk ug hulga sa kinabuhi? Ang calling ma'am kay sa ako ang side good, I had my experience po being a mentor ba. I've been mentoring a lot of people sa community. Ang nahitabo sa ako in 2010-11, I lost my dad. Yeah, I also lost my uncle. Medyo sunod na sila mga years pa. And these two persons are the only numbers, duhara man na, two numbers na di na ko makalimutan sa akong kinabuhi. A lot of people are asking me how many lives that I have saved. So, mahitabo sa ako, makadikli ko recall sa number of lives, but I can only remember the number of people who died in my hands. So, ako lang is that if I stop sharing what I have, the more ko nagputol or nagbutang og hindrance for me to give meaning sa life ba. Og karon nga gisaulog nato ang fire prevention month karong buwan sa Marso. Unsay mong mahatag nga mga tambag sir aron malikay ta sa sunog ilabi na nga sagad ka nato naanas mga panimay karon go work from home, stay at home? Ang atong pamalaod sa Bureau of Protection wala mag-allow tanan nga balay no kay tayo mga middle class and then lower class ng mga communities. Wala ginag-require nga kada balay na at fire extinguisher. A household that has a fire extinguisher and you know how to use it, indot ka na sa tanan. Sa tinuod lang, ako ang sakyanan na sa portable fire extinguisher. At the same time sa akong kitchen, ako may portable fire extinguisher. And I know how to use it. Very important na kayo. Lisod kayo mo equipment and firefighting equipment na we don't know how to use. So, ang usa ka butang nga dapat gumanan labi na marason na pod maabot ng Kwaresma. Lisod kay sa tanang panahon nga himbak ko makalimot ka sa simple rules nga kanang pag-take off sa imong pag-off sa imong LPG supply, and then know where to shut off your electricity supply. Kay these two are common causes of fire. Labi mishandling no kanang connections, this and that. Importante kay sa tanang kahibaw ka sa imong exit sa balay. That is number one. If you're living in a condo, if you're living in a rented space, very important knowledge of where are the exits. Never ever stay in a toilet. Okay, common kina nga
kanang hoax ba. People will say, stay in the toilets, tinuod lang is fire hazard, fire trap na siya. Ayaw, kanato, kamaratol tawag, diha pa masunod tanan. Once wala kayo presence of mind, everything will screw up. Ug daghan kaayong salamat, Sir Dennis, sa mga impormasyon nga imong gipaambit. Salamat, Mr. Sil. Good morning.